He wiki hou, he rauna hou ma Matatū. Ka mutu, he kapa hou ma tēnei whetū no te kapa Black Ferns takiwhitu a Maia Davis. Coming from the North Island, I didn't know what I was sort of getting into. Like everyone's new to me. A few of the girls come from Sevens, but that's sort of all I knew. But man, it's so welcoming, the whole environment. No contest! No tērā wiki, I timata a Davis I te tukinga ki te kapa o ngā haumā takataka paua. Ahakoa he rangatahi, he tau hou ia ki tēnei taumata o te Super Rugby Aupiki, ka toia mai, I ona whiako mai te takiwhitu ki te kapa nei. I guess it's more so just the vision. I see the space, and so I'm calling for the ball early, and I'm just trying to execute with the skills that I have with the passing, and then I also have like a kick game, so with the ones outside me, if they're calling the backfields on, I'll just give it a little nudge out there too. She's got raw skill set to her catch pass, her vision decisions is bang on, and the exciting thing having Sevens athletes is their speed, their accelerations. He wero nui kei mua I te aroaro o te kapa o Matatū. E tuki ana rātou ki te kapa blues. Ko rātou hoki e noho ana ki te tihi o te maunga o te Super Rugby Aupiki. Hei tā kaipō Olsen Baker, e rite ana rātou ki te whakaatu. Ko pai ake rātou ma te kaha ki te rautaki. Blues are a really physical team. We always get told, I guess, Matatū ain't that physical, and that's one thing that we're going to go out in the game and we're going to show our physicality this week. They have their strength with the girls in their backline, so we're going to use our strength to play wide as well. Ka rere atu te kapa ki tāmaki kōrero mo te rauna tuatoru. Ka timata te kēmu hei te 5 miniti pāhi I te whitu karaka I te pō hei tēnei hatarei ki roto o puke kohe. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te taka.